Jotonolam chok so rajhani khupo channel dekhiani mokhe dobin chongpring se Mizoram Assam Tripura Manipur Indian phatar tonai Bangla haktor Myanmar haktor tini nambus kamo khupok tate bimokhe bose kobru khupono naisoye tonerono Karnataka ni politics ni khuporono chongknagana MP ni kongmase MP Karnataka wo zomawo krokba tongo abo krokba nimsingyo tinio chong hianma pri Krokbanim singyo cross voting ongye tinyo BJP rao kenoi ongye thangha akhe Congress rao ke bale krok tham ongye thangha mami ke sangsad MP vote ro Congress rao krok tham pa tha mami ke cross vote ongye thangmone ba pandawa cross voting ni wo ke ongye thame arambai tinyo BJP rao ke Indian constitution rao no slide ne ba pandawa ke brang 360 MP nangye tongo brang bang ke brang population brang ni MP population ba ne ba pandawa ke ye bodi ke nangye tongmoni somoyo setiniyo Karnataka wo brang chemye tha akhe Congress house arbo play on tha mami ke brang kroba mayan manim singyo aro Karnataka ni ke ha ancholik party tongo regional party abo brang chemye thamone ba pandawa tre krong tham seat doke akhe je BJP no khaso ye tone rofose aboroni MLA rofose abo cross voting ke thamone ba pandawa se abo songsod MP rao chemye thamone ba pandawa Congress rao ke tham MP paye brang se tinio aro MP bang ke brang ongye tha abodi wai no tini BJP ni ke MP knoi chok ongye tha abo wai ke tini no directly aroni BJP leader tonai no Delhi o direct ke ring ha ke abo ring hya mon imsi opno chung srai srai ke knai ne abodi bai no tini chung sia na ma ke 29 ni me wo aro election umo chung no wo ke PK Kumar nyawo ke aboro tinio chongno wo BJP ni president ke Bijoy Indra nyawo abo Bijoy Indra no tre president arwo ni noi nai de noi ya de aboma noi phono noi mayo ke onge tongo akhe te nitin nobin bo no phono abode ke chungsi mayo ambo noi pho hi mayo mamin ke bini tan pai ha nya mami ke bong bo vote cross voting omone ba pandawa berak ye bongna aro president ni no hi bayo BJP raw mami ke bongno Amit Shah son Delhi or hi lamo anbo tini chungno wo Congress ni bo Sita Ramaya tini aro ni CM ye bong resignation remove by ke tini yo aboro Karnataka wo Congress raw MP vote baw ye thangmo mang ba panda hinke ke ha policy tinio Rahul Gandhi song emon kiye politics khawai kiye be thaki Modi wai kiye sim simani samung tangle mo challenge khele mo aboni ba panda wo se tinia bo Sitaraman parwa bonis kangwa CM ne resignation riye tinio Congress raw seat bank on mane ba panda wo kiye bodi ke se tre brang seat baur ye ti phayo cross voting wo kiye pai phayo arkeno BJP rono aboro chemye tha Karnataka ni MP vote wo chung srai srai ke mayo cross voting go tinio Congress ro play ongwe tha khaksa nam chimek na hema chau tini Karnataka ni politics ni khuporono trebus kam biduk tamai sonen ba pandam nang kroni tande